dan sama-sama kita banggakan Bupati Banyuwangi yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Asisten 1, Bapak Dr. Andes Arif Setiawan. Aplaus untuk Pak Arif. Berapa kali kita bersama beliau tadi malam dan hari ini, Pak Arif, terima kasih. Ketua IGRA Kabupaten Banyuwangi yang luar biasa beserta jajarannya untuk memotivasi dan menghasilkan kegiatan yang luar biasa, mungkin satu-satunya di Jawa Timur, kegiatan IGRA yang sebesar ini. Selanjutnya kami mohon izin dan mohon berkenan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur didampingi oleh Asisten 1 Bupati Banyuwangi serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi untuk membuka secara resmi Gebyar Asmaul Husna dan Tari Kuntulan Lare Raudatul Atfal Kabupaten Banyuwangi dengan pemukulan rebana. Basi
سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عليم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد. يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ذا الجل ذكره أزل جل ذكره. Satria Kuntulian seni asli sing Banyuwangi Syairian solawatan muguti jabya Gusti lare pateng sembyaya kenjarane mlebu suwarga aja pola sembyarang padha ngaji sak kanca-kanca
Satria Kuntulan seni asli sing Banyuwangi syiiriana solawatan muguti ijadya Gusti lare pating sembyayang kejarane mlebu swarga aja pola sembyarang padha ngaji sak kanca-kanca. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Para santri padha golek ilmu tangi sapa wakoni kewajiban guru iku dikukulan ditiru yakni pinter urip yati ayo Marang Gusti Pangeran. ayo kanca Belajar ngaji biar-biaren ambil Pak Yai maca Quran Salatan ila anta subhanaka kuntu minadh dhalimin. Ayo kanca Belajar ngaji biar-biaren ambil Pak Yai maca Quran Salatan aja males semangate para santri santriwati donga
kanca kelas sembiaran padha ngaji sak kanca-kanca. Wajib dadi wong Islam kudu bisa ucapaken sahadate ayo lare padha padha supaya